Dobrodošli na Leline ukusne zaloge. Danas pravimo medenjake. Mirisne kolačiće u raznim oblicima sa notama cimeta i karanfilčića. Slatki zalogaj koji donose posebnu radost naročito deci i prave se uglavnom tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Miris cimeta i meda, bar mene, podsjeća na detinjstvo i toplu kuću, a medenjaci donose jedinstvenu radost. Za njihovu pripremu bit će vam potrebno. Za pripremu medenjaka bit će nam potrebno 150 g meda, 75 g maslaca, 2 jajeta, 100 g smeđeg šećera, 1 kašičica sode bikarbone, 2 kašičice začina za medenjake i 500 g brašna. Za šećernu glazuru bit će vam potrebno 150 g šećera u prahu, 1 belance i 4 do 5 kapi limunovog soka.